ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Kad baka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam kidang imsngi ban yepenbet ye upod usam haki jaka badan ki jingye ka jiapod hak hapod jong kini ki artli ki jella handrai ka longpat ka ba penkendet katla akat yai ban sakhi baka Sarkar Assam hak khat wei tarik upnai naiwing arajar arpuwei kala play pa ye ka stadium jong ka madan yele ekai ka badan hapo upod usam jong ka snong umlaper ka badang hap hapo ka mau hati constituency bat ka badang donru haka jingya kajia hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam kumban supentip hangni ba yakani ka stadium la play do MP jong ka Karbi Anglong district u Horan Singh Bay harengkat ka jing sakhilang jong MLA ka Baithalang so u Rusing Teron u executive member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council u Pradeep Rongpi u MDC ka Mauhati constituency u ba Charles Marngar habaya keren mat kilat pathai khubor u le tho ba ula takran ting e ya ka jing skap jar jong ka Sarkar Meghalaya ya ka ni ka jing shim kabu jong ka Sarkar Assam ban play ya ka ni ka stadium ha ka snong la per ka badang hab hapo upur usam jong ka right nongtung idan kinong snong jong ka snong la per jong ka right nongtung ka ba hab apo ka block 2 ka ba hab apo ka disputed ban ngalayo ka jing tip manam step ba nakaliang jong ka Sarkar Assam kila inaugurate kila lumbreo ban plino ya ka stadium ka ba kila shna approach kata kalong ka ay ka basungsi habang ayo jing tip baka don kum kata ban marmarhi nakaliang ka jonga ngala kontak yu chief minister Conrad Samba tinay nga klamyo ban ya kran ng baka phone nomor ba uklam pick up yung phone. Jadi si pangar pang ala persang ban kontak yo deputy chief minister ba presiden so. Ban ya thu alor kini gejingja. Ban ngalaya keren ru bat I deputy commissioner jongka Ribhoi district ikong RM Purba. Bada gejing keren bat I mairu ilay thu syai ba keladon gejing keren pedeng jong I bat ka deputy commissioner jongka Hamran West Karbi Anglong. Haka arpan real trik jong bunai Agos jong kerekesan. Hadin ketu gejing ya kerja di home laper. Bat kabasungsi kalong ba ka Sarkar Assam kaile persya ya gejing ikut ya gejing keren. Kadon ka discussion gejing keren hapadeng jong EDC jong I Naribhoi. Bat EDC jong West Karbi Anglong ka arpan real trik. Bat hakata gejing keren nakaliang jong ka DC jong ka West Karbi Anglong Hamran. Kala mention clearly Ong ba, we should not take any developmental works. Lane ban keep maintain status quo. Kata gede ke jingkran ke jong ka DC na po West Karbi Anglong. Dai ka basungsi pada kalong ba ngilayo jingtip nga kali susu manang step ba. Kini ke fencing ya kata ka stadium anti home laper. Kadon ke jing pentrai ya kini ka fencing ru. Hakini ke singi beladan. Bat mandag singi kila ada ban pli ya kene ke stadium da UMP jong ka Karbi Anglong dengan penpau gajing persyajur ba gajing condemn ya ka Sarkar Assam balai kambat ya ke ai ke balai keren balai se kene kala banlong namar gajing syajam palat jong ka Sarkar ke jongi ka perlong ya ka Sarkar Assam baganot bai bantur syakman waradin belada penyukut Bat kabasungsi kalong ba kinong snong jongi jong ka snong hante hom laper. Ipen pau ka jing snodiaw ka bakraw nomar balay. Nomar ba labe panyikran. Kidon ka jing sngrem kum kinong snong. Habaladon ka jing yukut. Ba ya ki developmental works ya manta support on sang ye shwa kat badang ya ka jing yakran ban penbet yo podusa. Jadin ka jing yakran mane bat iba apostol. Tensong. Deputy chief minister jongi la ong ba toh ngan persang ban yakran ya kene ka kam ngan yakran ya kene ka kam dengan tip kumno ka ya Tindra ya ke city ngalada ban tho mane show chief minister Conrad Sangma ban penpau ban intervene ya kene ke jingja mane ke sing
Tina kalian ke jongang awan kenang hang ni lengba jong pi ki parlo. Ban gerpat ya ke sorkar. Ngiyo i ke jinglong jablo ke jing sim sting ke jing bom sim kia jong ke sorkar ke jong i. Kat adu ba ke sorkar asam kayo ban wat ban inaugurate ya kene ke stadium. Kelong ke ke basungsi. Te komunong mikman jong ka mawati konsumsi ke bahap. Bahaban pet ban kemi ro ya kene ke blok tu kene ke snong umlepe. Ngapan pau ke jing sosi ke bakrau, ngapan pau ke jing sodiau bat ke jing bitaru. Babalai kene ke sorkar asam kele don bor hadu kani. Kapan perkhat ya nga. Le se hatodon ke shalenda. Habada ke lang kinong yalam ki jongi. Ki badan ha ke state government ke jongi ha ke ruling side. Ki mongi ai. Ki jingja kinangja na ke wei ke singi ke wei pat. Ha ke bagadon ke jing ekran ba maintain ye ke status quo. Bat kum balong mentali lagi lah. Ekran syai. Bat kadisi kelak kran syai ba ngimpat day ban pentrikam ye kino skim. Kat ba mangipat nang nena magalia ngin kit tang way upos elektrik rumlang. Bat kum balong mental kadon ke JJM ke skim JJM ru. Kidan ki jaka ki bang isya pentot nang teh blok tu. Bat ki way ki skim. Ngim yolat ban pentrai. Rekat baga asam hadu ban inaugurate ru kayo alat. Kalau ke basungsi bat lang bajong pi agar pat yung chief minister se pat nalor ke stig bang lator. So deputy chief minister upo dewan pet. Kumu bakli ya kene ke kamban penbet yung put usam. Kene ke jela ke jongi. Bapi dewan ya grand mardor bat ke sorkar asam. Bat ke sorkar asam hi. Ya ke kepala dable kahapan pensyai kahapan mi syakmat ban kran. Bat sakawai ro ngakwa bakini ki jingja kim day banang jaso. Nang ne syakmat kat bangidang penbet yung put usam. La dalong ha kene kurkam hi ngi iba. Ngim sonot bansanya. Ya kene ke sorkar namar balai. Namar ba ke sorkar asam ke yurat. Ya se kene ke jing sajam. Jong ke sorkar jela ke jong. Kita kene ke banga kuat aban kran kene ke pon. Bagade ke kubor ke sorkar. Bakan shim gino ki step. But immediately hi. Kan yele ban shim ki steps. Ban kanom jasu kum kene ke jing ja. I ke jing shna kene ke stadium kala. Kila shna mentala. Katu ke nesnam. Mdai bagi dak susna. Tienrei iya kata ke jingsna haki senam gi bamensuang gi mda ongtan. Namar ba both side Megalayan Assam. Kadon ke jing ekran ba ki developmental activities ngila banwan ra both side Megalayan Assam. Ya kasam kelasna. Tienrei ke bangamot bunong kolong ba hadin mangila ekran mentake. Bah hadin mangila ekran mentaba. Ya mata sipor kadang report pembesam. Ngimla ke banwan ra no development. Ang tiha blok tu. Jadi ya kejing sna tikilah sna lah katu konesna.